Posle velike crkvene svečanosti u Tuzli vraćamo se opet u Srbiju. Zadržavamo se u manastiru u Tronoši, gdje nam Kaluđer uz gusle peva stare pesme o slavi i stradanju. O čemu svjedoči i ova česma braće Jugovića. Evo nas pred zidovima manastira Manasije, zadužbine svetog despota Stefana Lazarevića. Ove kule koje se sada obnavljaju štitile su najlepšu despotovu crkvu od napadača sa severa i sa juga. Bilo je to vrijeme agonije Srpskog carstva posle Kosovske bitke. Bilo je to doba koje je pokazalo da se samo fizički i politički može ubijati jedan narod, a da se duhovno ne može satrti, jer je kroz svoju veru i duhovnu kulturu postao neuništiv. Monahinje su obnovile svoj manastir. Ove godine su sagradile i novi konak dostojan despotove zadužbine. Sve je to postignuto njihovim neumornim radom, ali i ugledom koji su stekle u našem društvu, te im je i ono pomoglo. Od ovog svedoka lepote i slave odlazimo u manastir Svete Petke kod Paraćina, koji ima zajedničku upravu sa manastirom Ravanicom na čelu sa mudrom igumanijom Gavrilom. Monahinje ovdje neguju defektnu decu, nerazumnu, duševno bolesnu. Veliki je to podvig, veliki fizički i psihički napor, ali monahinje ga podnose sa ljubavlju. Hrista radi, nikad se ne ljute, već slave Boga što je baš njima udelio milost da se kroz ovaj podvig mogu spasavati. Rečima je teško izraziti ono što se ovdje doživljava. Pustimo kameru, neka ona posmatra i priča. Koliko je kontrasta u onom što gledamo. S jedne strane izbezumljena, tužna lica ove dece, a ima ih tamo u posljednjem odeljenju doma i gori, a s druge strane blažena lica ovih monahinja koje svoju žrtvu na oltar božanske ljubavi prinose sa radošću i toplom materinskom ljubavlju. Ovo je tužna porodica, porodica teškog bola, velikog danonoćnog truda, milosrđa i žrtve za decu, kojoj se ili ne zna za roditelje ili oni nisu u stanju da čine ono što čine ove Božje kćeri. Ovo je jedinstven primjer podvižništva ne samo u pravoslavnom, nego i u hrišćanskom monaštvu uopšte.
A Hristos Pantokrator kao taoc sa nebesa ponavlja riječi koje će nam kazati na posljednjem sudu. Što učiniste jednom od ove moje male braće, meni učiniste. I tvrdo verujemo da će i ove monahinje čuti one slatke riječi: uđite u radost gospodara svoga, jer su to zaista zaslužile. Od ove kuće bola i našeg divljenja krećemo u drevni centar Srpske pravoslavne crkve i srpskog monaštva, u Pećku patrijaršiju. Ovdje je bilo sedište Srpske arhijepiskopije, a od 1346. godine i patrijaršije, sve do njenog ukidanja 1766. godine. Danas u Pećkoj patrijaršiji žive i rade monahinje sa svojim duhovnicima. Mole se Bogu i rade. Rade neumorno da bi stvorile sredstva za život u manastiru, za njegovu obnovu i ulepšavanje. One rade u bašti, na njivi, svuda. Sestra ih zove na ručak. A onda opet pomoću Božjom i pesmom na usnama na posao. Najveći i najčuveniji srpski manastir na Kosovu i u srpstvu, to su Visoki Dečani, koje je početkom 14. vijeka sagradio srpski kralj Stefan Dečanski, a nastavio i ulepšao njegov sin Dušan, prvi srpski car. Gradio ga je fra Vita iz Kotora, grada Kraljeva, otkuda potiču primorski uticaji na izgradi portala i obradi fasada, koje se i danas evo obnavljaju i u svojoj lepoti održavaju. Narod dolazi crkvi da krsti decu, da mu se čita molitva, da pritekne pod okrilje čudotvorne sile moštiju svetoga kralja Dečanskog. U prekrasnom predelu uz Srebrnu Bistricu stoje Dečani i vekovima dočekuju one kojima su namenjeni, a sveti kralj pomaže. Sve je ovdje lepo, ali crkva je od svega najlepša. Dobro očuvan živopis, grob svetog kralja, sve starine u kojima je utkana vera i pobožnost davnih generacija
govore svojim jezikom, a monasi objašnjavaju. Dečanska riznica i biblioteka čuvaju neizmjerno blago naše stare kulture kojom se zaista možemo ponositi. Grob Svetog kralja je najveća vrijednost Dečanske crkve jer vekovi svjedoče o velikoj sili i milosti Božjoj kojom su njegove svete mošte obdarene. Zato pod njegovu milost pritiču mnogi, mladi i stari. Provlače se po 3 puta ispod njegovog ćivota da iscijeli njihove fizičke ili duhovne nemoći. Pronose majke decu, prolaze bake misleći na unučad. Prolaze grešni koji se kaju i pravedni da snage doliju. Otac Justin, mladi nastojatelj manastira, duhovno čedo čestitoga i mnogozaslužnog arhimandrita Makarija, moćan kao i Dečani, pun vere i duhovne snage objašnjava posjetiocima značaj svega onoga što Dečani